Prvo da kažem, meni je odlična ova atmosfera ovdje napolje, turnir, publika, uživo. Baš mi je drago biti. Sada, ja mislim, trebali smo malo bolje protiv Butela da odigramo, pošto mi smo ušli u njihovoj zamku, spor rukomet, to dugo traje, a mi volimo da trčimo. I on se naš bas dovel tu gdje on hoće da odigraju. Kako stignavo timот na Guiv, с оглед на тоа што доаѓаш од втората Бундеслига, а роден си во Шведска, еве како дојде до соработка со Roganović? Zoran je, kako se kaže na engleskom, one of a kind, to znači jedan od vrlo rijetki i za mene je velika čast da sam s njim. Ono što on sa nama radi, to vrlo malo trenera, ima taj neki individualan odnos ko odradi da mi hoćemo sve za njega da dadnemo. Имаш познато презиме Карачич, еве малку околу тоа. Jest. Igor i Ivan koji igraju Vardar i Ivan, ja mislim, u Izrael, on su mi rođaci dalje. Jest. Ali ja mislim, jednom sam i sreo u Banja Luc kad je jedan igrao u Borcu, pa... Ali dalje su rođaci, jest. I prateše ги следеше настапите на Vardar? Pa ne baš. Znaš da su osvojili Liga? Znam, pa najbolji si na svijetu. A mislim da li pratim Vardar, pratim, a nisam nikad gledao, ja sam mislio ti rekao, ne, pratim naravno, odlična ekipa, ali makedonski rukomet se meni odlično sviđa, ja to izgleda kao da je ovo nacionalan sport u Makedoniji, meni je to baš cool da vidim, baš je super da se vidi, odlično. Кои се амбициите на екипата на Guiv оваа сезона? Da budemo među 8 najbolji u Švedskoj od 14 ekipa, što znači da idemo u play-off, da se borimo za titul. Hvala.